Ev şkefta înişkeya guzariye. Salane du rojanê bêvedanê de di vî werzê salê de hejmareka zûra geştyaran tê de dihatine dîtin. Lê di niha de wekû di wêneyan de diyar geştyar û seyranî bi tibilên desta dihine hejmartin. Xwedî evê cihê guzarî jî dibêjît. Girtina rêka Mîsir hember seyraniyên navarast û başûrê Iraqê egereka serekî ne ku rêja geştyaran kêm bibît. Taybet ku di niha de li seranserê Iraqê ezmûnên xwînkaran destpêkirîne. گشتیارتین بارا بتر خلک جنوبینا بغداد و جنوب عراقینا او جی مگوده تا اگر ریکامی سلیا گرتیه و ریکادی دیرت کهوتن بوش کرکی کراتن حتی تن اربیلتن دو که دیرت کهوتن وانا جی مده که هی چند روزه کن مثلا تن دو که لگلک کمه و جا وگاوی مدرسه جشتا خلاص نبوینه و امتحاناتن اجبرهن دید کمه گشتیار نوک حاليا تتفره روجت خود بعامة خلك منطقة ما يعني أغلبهم خلك كردستان بخونه أغلبهم بورو بتر بس روجت دي شركة تانية بغداد مثلا كركيكة بصرة تين جنوبي وجبتين Ek ji seyraniyan jî dibêjît. Di niha de wekû caran seyranî li cihên guzarî nahêne dîtin. من لهولێرە هاتیمە بەڕاستیێرە ئەو جیانە زۆر خۆش ینی ئەمە ینی سارێ جارێک دوزار دەچینە جێی دووری ینی وەکو ئێرە ینی ئێستا کە لای ئامێدی و ئەوانە دیرەلەک و نازان دیرەکە شتێکەوە بەڕاستی ینی هەیە بەس وەچ پێشترنی ینی کەمترە Şkefta înişke dikevî de sunûrê Nahya Sersinkê êkeş cihên guzariyên berniyaz li sunûrê Qeza Amêdiyê. Ku salan ew digel hatana werzê havînê taybet di rojan li bêhvedanê de ya pir bû ji geştyar û seyraniyan. Ji belî ku şkefteka hîn û sara hin giyanemerên ebandin an ku mumyakirin têda dihine dîtin. Ku serinca geştyar û seyraniyan bikêşît. Nihat Wêremariyên Nartî, Şkefta înişke, sunûrê Nahya Sersink.